Example pinakana nung itokani turang marama darbo kinangone lewa kemni na dawa mureto manuro di pepa ni business ko pagambularam sartikani bi kemni talanga na sengai sama buti ko maya reda tiko ni so sengai pagamure buti manungro ni pepa tomando be keret ko resto ni clan sa de dengo ngai mai live tal tikani sendene nungu video bida na sing sawat ito walitiani na tana kemba vatakertona nito lani sangsongo ngoni ni viti kakito tiko na sitting go Edmonton bikem ni na se berempa ni kilayao mana pamatala tike montanga vale kaleka na dango lia ngoni ni nabuni mono berata tele bo bostel na tele no korsa kasa ko tiko ni go na sitio Edmonton na bono Alberta Canada o taka tiko ike baka kia giva wendo wa taka taltunga mai piti tini baka namba no ko venkara bitu bangas ni bulana primary level sa mai kia giva tiko ike sabe tin talaga na wala tingo ni tinamba ya o didi baka taltinga ento na nongo business ya no mona liba sena online digital business kakenan roni pepa kaundo abio siti kan kinango o serani kla o sa mai tiko mentabi tiko baka ke sa antende baka na mutiko se ongai tako sa tiko baka bandua ando baka na nongo video sa o tisa na nongo post baka tiko manan roni pepa ngo na binakata mo pamatala takamantanga bala kaleka na business ka ngaraba tiko kaundo bisire tiko kina na kana buli kaundo baka matala tiko kina baka leba na baka na ngauna sa oti yang ko baka bimbi bikim ni na senga sema buti kumae keba kau iko binakata me on tala batal tu ento na no mi bure binakata mong karaba tu ngame bali na baka ngata tikin na mona liba go ento na kena ko wakune ana tolu baka tata na beksa oti usame ngaraba tiko kina ona biebe bande tikin na weekenda ni business go en business kandina se kena basos baka pertania it is a legitimate business it's recognized by a lot of countries all over the world rati kona kena be branches saratu na be se brobura na bono mandanga tiko kinango bita na non rato branch tiko na bono libongo Canada tiko na bono America bono baka Europe ukila perto na nung itoka nirto sa lewe taltingan in business ngo si sarto sangarab taltingan nirto digital business na patapata talanga tiko kin orto sama tiko kina branch tiko na bono Hong Kong ukila tiko na kena talanga ko tiko may Australia orto sama tiko kina na tiko may New Zealand ya bakata una sani boro da tiko kina ngai lore kina na branch raba ona bolle ka kino iko sena kena ona siama kina ukila ndona marama kiro bitang no tiko na mada saoti tiko may ndona ni ando baka Pasifika tiko na kono Marshall Islands usa ngai pare tiko na bimba kana bono no monte ko na tuto pati kero to mai viti me siama Hong Kong yo kwa me bakanya Marshall Islands tiko na bono America so they come under the US branch. But anyway, na business ko kaya kao sa pinakata mo na lande may lo masemo via torna maten kala enta na register batamenda saraba na kena baka madala ango na mateni kato banduan nga ona taura merawanyo turma may na business ko ubos tigani weekend na baka sagangarati ko if you are serious about opening another income stream obina sing bina katambeka me mendua na kena kwena klaba kuti ko abrital ndarbo no seme lebu tal mbaka na kena dola aureda ni kena ngo na bina kambala tan sing ndona bono ndana la katelkina mendaro ni garaba ndaraba sartunga mai bale andoro bono talita kena baka leba na business ko na ngono miso tapi kena pamadal au garaba sartunga mai bale while I'm with my children with my family au kila nyundo wasiti kanu gitalano ya wasa tak sartanga na bono sa tek baka sangangara tiko kina mendua tala karuani nungu dakadaka ngona u tek budakadaka kina se kalile nungu ngone lewa reda ni nanrenre me una tor talento tala dakadaka paleta oti menung matene dakadaka sana kila usalak nga may musamay taka pateke kwa ni se ngone lele boli ngona sa tek bubuli kina
sa te bulang mai be una banana no ke sa buling ko kwa sa biara ro bakalilai sa bultal tinga kina na high school na nungo dorobo wese nga sem bersarnili high school si junior high na bakia au sange bakasanta tiko ke saron dotala nungo zakazakango musuka nga menekena matai lako mai varot ngana ken roba kabi ro toka nga pakaira ro ni lako tale bana korwa ni dakadaka ko na numatiko me usa tekibumbiu ki kila mbiu ya kana ngo application ngo na nga una tako sebio kila na baka madala ni business ngo au reda au torne kala au register me ronga da kene ba madala ngona ronga da kina au sa klasa lutelo ke yo mosana da kabna business ngo au ba mi bina kani selebio na kalona yalo ni mbole ndi na mandanga nyu tipo turme loma ya au sanga ni reda na pagale bona ngoni to ke loma randui kai sanga ni ndo kila sa ti ko loma ia au sambole nga pakati ke au reda anan ritala no irna sa ti ko loma au ngai to na veo ke kar sarawato ira irangora tutu matanga ba te ke au reda lebu mandanga rindui na be mata na mata tamata rindui na zaka rindui zaka kina so yang boleh boleh punya reda so reseng sartungan binakatu se klame nanon raposa pakapalangi ya reda nya rasa rawa kali lebu tiko ilo Koya sange mbole ya usulebi ondana yalo mbole yalo ni mbole bangko ya ukila binakada pasababalani kanga imbimbi kanga ngeronga dani tukuni tiku mai baka wasoma bia nangono reda tiku kino da kap tiku no baka ninti kana kanga ra tukuni tiku mai na tukunya le tiku mai me tiku ngabi kona yalo ni rawa ni baka buli there you have to be a coachable person asabango I can do that I have no problem abe ya oro ni baka ronga ona roni kla oro ni baka murdia na be ka todo corto na baka sala te kio mekina na business ngo so I took the leap of faith au ndikeba au the kaba reda na be matangali investments e tiko iloma au ndingi takasar na kena kwe au vieto ribaka sa mai tiki busar $1 be na kena buli au the kaba na kena buli au sa mai rawata tu yan sa tolu baka tatango nemba kena ngarabatiko ta senga taleni au ngi laka taleni dona panua meuli taka kina men tola batal kina ndo talong gurubur karo no gurubur o san tola batik ngamay o pakanga takatik ngamay na nungo telefone o pakanga takatik na nungo computer patakena internet connection na wifi na lomani nungo vale kongo weekend na itumbu ke bakaiko bangone le itikomberka o singi bena katambeka me le bonongono mbitira no misoli na bukuni daka this is something that you can look into not only that nangono may reda kina ng business ngo sa lako tiko la mo reda na kena toto kambalet usa kila ni mo gendo baka sa matakati kondo wasa baka wasuma nanongo baka rote kio tu membaleta nangone nongo baka vengo not only that usa baka rote takatu endo nanongo backup plan pinaka just in case something happens maybe something like the pandemic that happened in the past few years. May songota tu kina nanda kila nanda rani lida kadaka. Unga weekend anda may bakay lekin nanda kadaka. Siya undu baka sa mga tuba da baka kyo tu bi mate. Adam baka mito na kasa siniraw kinabiyo mo alida kadaka. Ya baka usa da kabat binakatik nga nanong business ko. Sa raw to nanong buru-buru yung kakabat nga ini bale. Klan biang beksawat ya tario main donaturan. Tiko mo Australia ngai tuko na tiko mo ko biao ngo sa sanga tungo ndaka ka usama bengo tuna taka na buku nya mabwa bataro chungo mo ko na business ko ni ronga da tiko na nuko video awa pasia boliani au klali ndono makikwenda kana na newsfeed mani bataro ngai tumo ko sange ka tiko ni biko ya iya na bina ko ni kene business ko ambata kenda sanga ni class no ngone ndana mabwa na mai baka buna tuna nanda sanga ni ada rautali bono ni daka But if you have something like this, sa vivira tiko, sa rao niya ngay tomana tiko nga, may sa rao tu kena may burubure kena karua, dota la kena uteti nga ya baka nga wasi tiko ndona nungo video na matasawa tiko wa wasi kena, wasi ataka tiko na itala no wa indua, may balata tiko na nanda baka rabitu na laba musuke na FNPF. Nano, baka nyo tiko may nabono ni kemba kito, kemba tiko ndona vika, sa
Ito left ko may isa game basic ito ko may isa na messages na wana sa may catch pa no may catch tiki na network. Dora marama na ita bola ito ko may nana bob ni pinakatakat ko na nung waseti ko kina nung waseti ko ba madalatakat ko na video ya membalata na nanda barabita kato na nanda mbulay na klan darab to bakang bimbi ba na nanda FNPF kau katal tinga kina na singa nanda barab to nga kinandua na iburu-buru kana vina kamenta ndola batalitu so tale na nanda iburu-buru wakatal tinga kina salip na opportunity sa tunggu. We just have to see the right one, the one that fits us. But bikenda mandanga ukila ni bunga bikenda. And the ririko takati kuna lande mayena kila ena sononi sal ni rawaka. Okay, la bukaratu ena online space. Dos ramdan kabimbini da singi na kata menda scam taki. Dame bakaliet kina sona nanda wasini labo. Ndina ninda salako durumo tima yesona kena. Anda may scam take to kina utalengo bani nintaka. I went through that as well. Ya ukila ke bakambe kamenda vakaba na nonda vakandindike medaroni kila nandina etiko ena ngodi sala sani wale ni rawaka ena mona liba ya eroni na buki kenda menda vakaba na vakatule wandondonwe. So if you are someone who is interested binakata mo may indikaba ng business ko run your message nga may biyaw meron yung bakasalatiki ko na beka matakaba na numatiko kingaya you have to be very coachable marawa ni turang marama ron yung bakabulivi yaw mandanyo yaw wantua usang sartungani kilaba ka binaka na kaba ka computer ngo ndo na mol biyaw na ngono meredi ka ng business ko na ngondo ra kay baka tawat takato na nong kulande may lama. And business ko sarbatar ng may nada benda na kaba ng business ko remendar ni rawa kakina kenta na may baka bulida na benda na kaba awasan do ka titi ko yani sing do na buli ta kenta ta kabila mo and do na automated system sala ko batati ko may ng business sa tu rautu kenta ta may bulida wala nga na daba menda ta kaba menda plug te ki kenta na system ya sandana ngay bulida talti ko kenta na daba nanda itabi o system na buketi ko na kenta titi pa kenta business. And ono mantanga and the sengan itanga rabat to the business. So it's always running on the background. That's why on the kaitika value we can this is something that we can do. We can start this business while we are still working because we have that automation running on the background. So can the locally the single taka or the the business weekend the automation is there. Ono suka may kina, ono alala kina, ngaya the kabasana mo the business. Ngono mandangan da modi kina kwa diditik nga. Ala ko tunggon le kembo singa viva. Sanggali sumay pakam siyang sartungan ni taratu baka bina kana dana kami na ng business one because of the network. But siyang ni pakatawa ta kana kana lako tiko. Rida tiko that I still get new followers, I still get leads. Nangono sa ito may kinasami Cashtal network. Rida to dako tiko ya. And nanunguya sana. Ay mananunguya sana. Rida tiko kina. So we have an automated system in place that helps us run our businesses. And iyo sa bandin dito na system ko ay na kana sabu keto na bunga na bubale o na turang marama besa ibrubura kenda saramdana wani okay sara tiko mandanga wer na vivin business tiko may nonta sara lewle sara na wani okay rasa sema mai abambota ni sara kay landamila masandi ni rasa may rita Ratorne kala ora la ko mai ra mai saraba na free info session ya ko baro te ki tu so ra tiko kina na kana live na live na ke ba kador to sing ni mata ka pa kaunto bi sri tikan kina we have our live sessions twice every week every Tuesdays and Thursdays may bikito na sa ni bro rango ke ba ka ngone tiko ba te ke biti na be buke lulu ene tin karwa asingilebo ba te kena be barombu ka tin karwa talanga na singilebo kwa ya visuri tikan kina ke bakai ko pinakata momenti keba hiko mana register to manda register meron yo torna link ni live session sia ngai sarabangan kena replay na mo nang alalanga kendo to na mo taro pinakata mo reach out mai mo bataro nyo mai ran yo message ka mai on tumbite na no WhatsApp contact
klan le nungo post do tikan kina se vitar taranga mena messenger rawa ni ndaro na connect meran ni waseviko se me vakamadala takviko na vikama vakaidara ni beranga ni udavana singani kua o bina katale me bibana no mi bekenda na bukuni kana sa baka kaya nga takitiko pakataon doon na ni mami bunga bike mami na business owners irna scammers they are creating fake Facebook profiles using our names, using our pictures. Rasa ngai besi watitiko yani bike mnina lani banua niva kaba na mniva kandindike keba kai keba kai correct wrong than the pakamadala that is too good to be true too good to be true bakango send me $200 and you'll get $20,000 in 24 hours so na matanggal piso atibaya tarong ave andaro ni kailangan ni sanga rauto baka dabango keba ka sona kabaya tabole mongirita moronyo rida na matana na tamata ko bako itukutukani ngorabiko sako maya may biya ni kuwa wam ni binakatiko bikem nito do ko sar nanto bito ko nitiko nanto ni pepango to sabano ni binakatika ni bikem ni na mada bo talisatungo matanda ni kalonga tatiko ni moda